Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Tuftahu abwabul janna yawmal isnayn va yawmal khamis." Payg'ambar aytadi, "Behishtin eshiklari bizning kundan olganda yawmal isnayn birinchi kuni va khamis to'rtinchi kuni behishtin eshiklari ochiladi. Fayighfaru likulli abdin muslimin." Açılıp turib har bir musulmonning amali ko'rsatilgan uchurda bardiq musulmonlarning kunalari kechirat. La yushriku billahi shay'an. Qaysi musulmon Allohga hech narsani sherik qilmagan musulmonlarning bardig'in kunalari kechirat. İlla abdan kanat baynahu va bayna akhihi shahna. Biroq qaysi pendenin, qaysi musulmonning bir musulmon bir to'g'anning o'rtasida arazlashuv, o'rtasida tarınışu, muomala üzülgan bo'lsa, o'shularniki g'ana kechirilmaydi. Oşanda da Allah'ın merimlülüğü. Feyuqal Allah hasana periştelik aytat. Anziru hadayn hatta yastaliha. Oşulekona qarab turgula muameleni başlaganга çeyin, biri-birinden keçirim suraganга çeyin. Oşulekona qaragıla balkim bugün keçke çeyin, biri-birinden keçirim surap qalar, muameleni tüzüp qalar. Fa iza rufi'a amalun mutasarimayn fawqa thalathin raddun. Qaçan oşol ya Allah, muameleni üzgün adamlardan biri-birinden 3 günden aşıp ketken bolsa, boldu bulardan amaldары qayradan artqa qaytarılat, birösü dağı kabul kılınbaydı deydi. Oşonluktan urmatı meni musulman bir tuğanım, sizden ar bir degele, ar bir musulmanın balası alım, ar bir musulman balası qarı, mufti boluş şart emas. Ar bir kızınız hafize, alime boluşu şart emas. Biroq ar bir kızınız, ar bir balanız imanda boluşluğu şart. Ar bir ata ene, ar bir ayıl aksakalı, ar birisi imanda boluşu şart. Alim, qarı, mufti, hafize boluşluğu şart emas hurmatli tuğan. İmanda boluşluğu şart. Bugün kunde menet, bugün kunde davat dal mına uşağa bolup. Maşallah, ar birisi alim bolup kelse nur üstüge nur. Ar birisi qarı bolup kelse nur üstüge nur hurmatli tuğan. Biroq bu açıqlanarsa, bu ar bir adamga nasip qilavermaydi. Biroq iman sözsüz boluşluğu şart. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Iza kanat laylatun nisfi min Sha'ban yahbitu Allahu ila as-sama'i dunya fayattalu ala ahli al-arz." Şaban ayı kelgen uçurda Allah hasanatının rahmatı dünya asmanına düşet. Dünya asmanına düşkende feyaghfiru li ahlil arz jami'an. Yer betindeki mu'min Müslümanın bardığının günahları keçirilet illal kafira vel muşahin. Biroq kafirler menen oşondayla Müslüman bolup durup biri-birini keçirmegen adamların günahları keçirilmeydi. Siz jönökö insanın günahını keçire almasanız Allah da sizi keçire almaydı. Siz kança keçirimli bolsanız, al oşonçoluk zulümdü kılsa da kança keçirimli bolsanız, Allah dilayt, bunu keçirgenge men hukuktuğumun. Men keçirişim gerek dep, kança günahınız bolsa da Allah hasanatala özü keçiredi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Khamsatun laysat lahum salatun." 5 türlü insan var. Bular tünü menen namaz okuydu, biroq namaz kabul bolmaydı. Çekesini secdeden kötörmöstön ibadat kılat. Biroq ibadatları kabul bolmaydı. 5 türlü adamdan. Alar qaysilar? Al mar'atu sahitu alayha zawjuha. Qaysil ayaldın kүйөөsү narazı bolsa, oşol ayaldın okugan namazı takır kabul bolmaydı. Kүйөөsү narazı boldu, oşol ayaldın kılgan ibadatı takır kabul bolmaydı. Oşantan hurmatlı atalar, kızınızdı berdiniz mi, anın turmuşuğa kiydigişpin. Barıp turup ayalınızga aytın, aldağı kiydigişpesin. Bir adam alımdan soragan eken, "Ustaz, men özüm kemçiligimdi kanday bilsem bolot?" Men özüm inde kemçilik var bu. Oşa kemçiligimdi kanday bilsem bolot? Degende aytkan eken, qarap turup, "Sen barıp ayalыңдын kemçiligini betik aytkin. Sen manandaysың" degende, ayalың senin kemçiligingdi dagı үй bilen poni kemçiligini aytышат деген eken. Kemçiliğinizi bilginiz gelse barındağın ayalınızga aytın. Sen manandaysың, taza emessin dep görüngü de, özüңdü bilip al deyit da. Sen gerek bolsa ataң, apaң, ejeң, karındaşың dedi, büt bardığını töküp teşey turmadı.
Oşandıktan albatta biz kemçiliklerdi erkekler özüzden karayla, özüzden izleyli. Erkek çınında da erkek bolbay kaldık. Apan menen süйлöşüp al, apasıga kirsi, apası çeçet, yok hurmat. Onda sen niye erkek bolup жүрөсүң? Allah Kur'an'da aytkan, "Er-ricalu kavvamun ala nisa." Biz erkeklerdi ayallarga başçı kılıp koyduk degen. Siz çeçesiz. Kızыңızды айтın, бар ошол жактан. Бекем жаша. Mayli, kelever, joğa hurmat tutugan. Berip atkanda bekem targıp berip jönötüң. Ajırашуу эмне көп болуп атат hurmat tutugan. Antkeni çınında da biz anın turmuşuna sus mamine kılıp atabız. Jaşoosuna öte alsız mamine kılıp atabız. Ya Allah. Bizde atabaz ezelten aytıp ketken. Erkek menen ayal uruşat, akıllı jok adam aga boluşat degen. Aga boluşpa. Özüңүздө да кандай жашоодо өткөрдүңүз? Кантип жашап атасыз hurmat tugan. Ошондой эле. Эгер имандуу боло турган болсо, дин менен жашай турган болсо, атабыз ачык эле айткан. Эркек менен аялдын жуушу, эркек менен аялдын урушу, жуулган дака оромолдун курушу деген. Марлинин курушу деген да. Жаздын күндө марлини жууп жайып койсоңуз канча күндө кургайт? 5 мүнөткө жетпей кургайт да. Имандуу мына ушундай эле. Сен аны дагы моюнга алыш керек. Эркек аялдын койгон нерсесин таппайт да. Мен көйнөгүм кана деп бир жака жөнөп калды шашылып. Кайсы баягы узун турбайбысы, жок, наргысы деп аны кийип алган өзүчү. Кийип алган издеп жин кетет да бул. Аны кийип алгансо, майли ондо депчи. Ушунчалык эле да. Ошонтон урмат туган, ошол эле учурда аялдар дагы күйөөсүгө толук баш ийиш керек. Köyüsünün aytkanını kılış gerek. Kaçan soğuptu işe başlagan bolsa, jumşagan bolsa. Күнөгө albatta hurmat tutugan, munda başı eğilbeyt. Kimge olmasın, ata-ene olabı, köyösü olabı, başka olabı, күнөө işe başı eğilbeyt. Bu жерде narazı ola olmasa aldağı ötpeyt. Albatta Allah Teala adaletli zat bilip duruşu. Ya Allah. Vel abdul abiqu min sayyidihi, ikincisi kojoyundan kaçkan kul, Xudaga şükür bizim uçuda kul yok. Bunu ayetiştin keregi dele yok. Vel musarimu allazi la yukallimu ahahu fawqa 3 ayyam. Üçüncüsü bir Müslüman bir tuğan menen uruşup, arazdaşıp, süйлөшпөй 3 günden ötüp ketken adamdın kılgan ibadatı kabul bolboyt. Bergen sadakası da kabul bolboyt. Öçeşkendigi da kabul bolboyt. Ol kelbeyde kalsın, manyagını çakırıp men çay berip nihsan kılayın. Kabul bolboyt hurmatly tuğan. Israf kılgan el körsün, el uksun degenle bolat. Erten күндө ошого дагы жооп бересиз. Ошондуктан ортодогу мамилени түздөйлү. Ва мудминул хамир, 4-сү ар дайым үзбөстөн арак ичкен адамдын ибадаты кабыл болбойт. Бизде сөз бар го, 40 күнгө чыгып келип арак ичип алып туруп боло береби. Чыкпай туруп ичсең деле болбойт аны. Сөзү чыгып келгенден кийин аны ичпей калыш керек эмес. Ал жерде максат ушул оңолсун деп, барды оңолбоду эмне кыласың анан? Чубак ажуздун айткан сөзү бар эди. Эшекти Меккеге апарып ажы кылдырып келсең ат болуп калбайт дегенчи. Эшек бойдон калат да. Мына ошондой эле ичкен адамды апарып 4 ай жүрүп келсең да кайтып ичип алсаң эмне кыласың анан? Жаш бала болбосо бул адамдардын ибадаты кабыл болбойт. Ва имаму кавмин юсалли бихим ва хум лаху карихун. Ошолла учурда урмат турган ва имамун имам bir kavmin yusalli bihim alarga imamçılık kılat, safta tüzde, anaka tur, biyaka tur deyit. Vahum lahu karihun. Bırak kavm bunun imamçılığa razı emes da, narazı. Bunun da kılgan ibadat kabul bolboy turmatu tuğan. Oşonduktan oyloğan imam desel, birinci şul bir işe kirip etet depçi. İmam desel oyloğan, perişta turbayı de öyle. Жоқ hurmatly tuğan, albatta oşalla uçurda buyursa bul jaktan okup kalgandar, imamlar bir жерге жабышып туруп албаң. Ал атаңыздан калган жер эмес. Коом ыраазы, машалла иштеп бериңиз. Наразы башка бирөөдө одуңузга коюп бериңиз. Жалпы имамга hurmatly tuğan. Bir эле маңга эмес, bir эле мечиттин имамга эмес, жалпы наразы коом, кетпейсиңби, ал кылбайсың, бул кылбайсыңбы деп атат. Жөн эле жабышып жүрө бербестен, Аллах Субхана Таала сизди энеңиздин ичинде эле ырыскыңызды бөлүп койгон. Mana şunca rızkın ceysin dep koygun. Onu imam bolsaң dagı ceysin, ivan bolsaң dagı ceysin da. Ceysin oşonu hurmatly tuğan. Oşondan imamçılıktan düşüp kalsam kantıp baldarımды bagam, kantıp rızkı tabam, anan el kantıp aylık beret. Жоқ hurmatly tuğan. Attamaga dep koyat, elden ümit kılışlık bul haram nerse. Жақшы Xudaga şükür azır bil kança
илимдүүлөр чыгып мурдагыдай болбой калды. Мурда молдолордун алдында чынын айтканда чөнтөгүн чукулабайт элең да. Бизде дагы аксакалдар десе молдонун алдына чөнтөгүн чукулаба дейт. Не десе бир нерсе беришиң керек сөзсүз депчи. Жок, урматтуу, элден үмүт кылыштык бул арам нерсе. Аллах субхана таала чечип койгон. Толук ошол жактан. Мына ушул 5 түрлүү адамдын ибадаты кабыл кылынбайт. Аллах субхана таала өзү сактасын. Пайгамбарыбыз Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббиукум би садакатин ясиратин юхиббухуллаху таала." Ey insanlar, ey ümit менен мечитке келгендер, мен силерге Аллах таала ушунчалык жакшы көрүп сүйгөн өтө жеңил садака туурасында айтайынбы деди да. Өтө жеңил, ар бир адам кыла алат бул садаканычы. Ошону айтайынбы дегенде калу сахабалар бала я Расулуллах. Ооба айтыңыз я Аллахтын элчиси, айтыңыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислаху затал байни иза тaqata'u. Качан эки адам мамилени үзгөн болсо, ошонун ортосун бириктирип коюшлук, ошонун мамилесини түздөп коюшлук, бул Аллах өтө жакшы көргөн садака мына ушул дейт. Bizde kebir adamlar var ga, on kolun bergen sadakan sol kolun körbeş gerek depçi. Onun sol kolunu arkaya koyup alıp bergendir var da, körbeye kalsın depçi. Al degen söz, urmattuğan sen elge maktanba, men berip atam deve degenle söz. Sol kolunu çöntöğüne salıp alam, on kolunu men çıkarıp ber degen emes alıpçı. Makul oşenseniz da öte jakşı albatta ihlas kılıp atat degen söz. En jakşı sadaka kaysıl eken, iki adam muruşup ketti. Sen onu şaylap koysan bolmak, bunu şaylabay koydun, oşa öyle neme kılıversen bolmak, elden çıkmay diye öyle sen men mamile kılbay koydu da. Oşalardın ortasını biriktirip koyuşluğunuz, bul urmatı tuğan, tolluk Allah Taala jakşı görgön sadaka. Uşunday derler Abu Darda raziyallahu anhu rivayet kılgan eken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ala uhbirukum bi afzal min derecatis siyam ve sala ve sadaka." Adamlar, kulak döşep kula, kelgende de karay berbegile, özler kep jayın tavalat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ne deyt? Men selerge tünü menen namaz okugan, kündüzü menen oroza kılgan, özüge eç nerseni alıp kalbay sadaka kılgandan dağı jakşırak bolgon darajany aytayınbı deyt. Manany karaң urmatly tuğan. Kündüzü menen oroza karmagan, tünü menen ibadat kılgan, özüge eç nerse alıp kalbasan sadaka kılıvergen. Mundalar Peygamberimizdin doğrunda gana bolgonda. Ayşe enemiz orozonun günü kelgen tamakты bardığını tarqatıp berdi. Kızmasıga tarqatıp berdi. Ozaçar da bayağı kelgen tamaktan ap geldise, ozaçar tamak ap geldise hiç nerse yok deydi. Bayağı tamak geldi olsa bardığını tarqatıp berdi dediniz go dedim. Özün bilүүдө kişini alıp kala berбейсиң deydi da. Bardığını sarıp höküm degen höküm da, buyruk degen buyruk. Men sana bardığını tarqatıp bersin debedim bile dese ne kılat? Men insan eken urmatly tuğan, ozaçara jegisi kelet eken. Tamak ap geldiyse yok da. Janağı tamak var olsa onu büt bardığın elge tarqatıp bergenmiz. Ma kılanda su ap gel. Su menen oz açıp, su menen ozun japkan. Ya Allah, mına uşular gana. Siz bizde munday boluşluğu akılga singbey kaldı da, to'g'rimi? Ya Allah. As-siyam, kündüzü menen oroza karmap, tünü menen namaz okugan, özge hiç nerseni albay sadaka kılıvergenden dağı jakşırak darajany. Albatta Allah Taala merimdүүлүгү bizge bergen. Munu aytkanda qalu bala dagın sahabalar ne dedi? Ova Allah'ın elçisi aytыңыз. Degende Peygamber islahu zatal bayni iza taqata'u. Muna oşol iki adam birbirine muamele üzgün bolsa, muna oşolardan ortasını biriktirip koyuşluğun bul tünü menen oroza karmap, kündüzü menen oroza karmap, tünü menen namaz okup, özüne hiç nerseni alıp kalbasan sadaka kılıvergenden dağı jakşırak dedi. Oşonduktan ar biröz. Bir doğruda, bir zamanda yaşap atabız. Bile öz urmatly tuğan, bir ayılda bolgonun menen, koşuna bolgonun menen mamileň suzurak, oşondan keçirim suraňyz. Oylanboy keçirim suraňyz. Bul temandagı muftiyattan kabul algany bizge bergeni balkim uşuldur urmatly tuğan, elten kalasaňyz, kalabasaňyz, onu da şaylap kelatat. Har kim özü bilgen şaylasın. Şaylaganda dagı istihara okup turup anan şaylasın. Maňa şul jagat debde şaylay berbe. Şul bir oňdasa şul oňdayt depçi. Balkim oşol buzar, bir buzsaçı. Jok bolup ketken bir ötölü balkim oşol jok kılar. Oşondan istihara okup turup anan keyin şaylaňyz. Tüşündüňbü? Anı dağı men okudum da mana şul çykdy dep biroge ayta albaýsyz. Al sizge gana paydası tiyişi mümkün. Narga ziyana tiyişi mümkün. Oşonduktan bul amanat.
Шайлайсызбы? Ар bir адам истихара окуп туруп өзү шайласын. Башка шайлабадыбы? Сен муну шайлабай койдуң, ушуга эле кылыш керек деп элден чыктың, балпи эл менен боло бербейсиңби? Неле акылдуу болуп атасың деп айтканга укугуң жок. Укугуң жок, урматтуу тууган. Bazı sahabe razıyallahu anhum ruya an bazı sahabete razıyallahu anhum kebir sahabelerden rivayet kılınat. Allah aytat peygamberin dostları. Men acaza an semaniyetin fe aleyhim bis semaniyetin ukhra. Kim özü Müslüman 8 amaldı kılış gerek da. Onu kılalmadın, alsız bolup kaldın. Anı kılalmasan anın orduğa bul 8 amaldı kılgın orun basar bolsun deydi. Kaysı 8 amal? Men arada fazla salat leyli ve huve naimun fela ya'si bin nahar. Her bir adam tünümenen tahajjud okuş gerek. Uktavaş gerek. Emi tünümenen tahajjud okuyan adamlarımız bar, tol tura. Oşantın siz bir yaşavatağız da, şunca күнөө көріп болсақ дағы. Еми ошолардың даражасына намаз оқып жетишин керек. Жетпедің, түнде уктап қалдың, телефон чукудуң, башка кылдың. Андай болса, фала яси бин нахар, күндүзү күнөө кылба, ошон даражасына жетесиң. Күндүзү түн менен намаз окуй албадыңбы? Эми күндүзү күнөө кылбагын урматтаган, ошол намаз окугандардын соогун аласың. Биринчи мына ошол. والثاني كنتسي من أراد فضل صيام تطوعي وهو مفطر فليحفظ لسانه. Күндүзү менен ороза кармап аткандар бар. Машалла. Өзгөчө мына кыш мезгилинде. Күн кыска, салкын, суу сабайт, курсак ачпайт. Ошондо ороза кармашың керек да. Кармай албадыңбы? Анда күндүзү тилиңди сакта. Саясатты сүйлөсө, саясаттан дүйнөнү сүйлөсө, дүйнөдөн ар жерден эле чыга бербе. Soğuştan süsü akoptan çıka kal öyle tegirmenden satın olaraktan un kötörü öyle kaça verbe. Makul bu. Dilini sakta var matı tuğan. Ve thalith, üçüncüsü, men arada fazlal ulema fa aleyhi bit tafakkur. Eğer alımdı, her bir adam ilimde buluş gerek. Elbette var matı tuğan. İlimde bul almadın. Oho, men şunday alım bulgamda, şunle carmi bulgamda devatasın bu. Anda fa aleyhi bit tafakkur. Sen Allah'tan uluktuğu tuğrasında fikir kıl, köre koylan. Juqsun qılıb qoyaylı deydi ko. Onu söyle juğup qalbaydı anı menen. Köre koylun. Allah Taala sana qançalık köz berdi, qançalık densoluk berdi, qançalık dengelde sana beleklerin berdi. Uşul turasına köre koyun. Dünya turasında qançaga aparıp, qançaga satsan bulatıp, dünyelle oylan örbey, Allah'tan uluktuğu turasında oylangun, sen alimlerden faziletine jeti olasın. والرابع تنسي من أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد في بيته فليجاهد الشيطان. Kim Allah'ın yolunda cihat kılgan, din için soğuşkan adamlardan soğunu alsam deyip bir korku uydu oturat da. Öyle korku olken de haydi seni kaçıp eder, dır dese bir ret öyle. Uşuncalık korku olken maqul urmatı tuğan, andı dese tıp tınçılık eken, Kudağa şükür, öte jakşı. Anday bolsa fal yücahidi şeytan, şeytan menen cihat kıl. Şeytan menen cihat kıl. Hal hamis 5. men arada fazla sadaka ve huve acizun fal yuallimin nase ma sami'a minel ilim. Sadaka kılayın deysin, biroq özüngde jok. Özüng algın kelip atat da. Bereyin deysin urmatı tuğan, biroq özüng kıynalıp turasın. Jardamını bereyin deyip atasın, bolsa da bereyin deyip atasın. Özüngde jok bolup atat. Anday bolsa ne deydi urmatı tuğan? Fal yuallimin nase ma sami'a minel ilim. İlimden qaysı nesen uktun, oşan adamlarga jetkir. Demek bugünkü ukkan nersengizde adamlarga jetkirişliginiz, mına uşul sadaka kılgandın darajasıga jetip olasız. Ukkan nersengizde elge aytыңыз urmatı tuğan. Dindi jetkiriniz. Ve sadis 6. men arada fazlal hac ve hu acizun fal yalzamul cum'a. Kim hacıga baruunu kalaydı, biroq akçası yok. O hacıga barıp kelsem deydi, biroq oçiret jetpeydi. O hacıga barıp kelsem deydi, biroq ötpey jatat. Anday bola tuğanmasa bir daha cumadan kaltırbaсын deydi. Cumadan kaltırbay cumaga barsın, mına uşul hacı kılgandın soğunu aladı. Ve sabi 7. men arada fazlal abidin fel yuslih beynen nas. İbadat kılıuçunun men dele tünü menen namaz okugum kelet, yüreğim kalayt, biroq uktap kalam. Men dele Kur'an okugum kelet, oturup alıp Kur'an okusan kanday rahat deyt, biroq bir dağı tamgasını bilbeyt da beçara. Oşonday ibadat kılıuçun soğuna jeteyin deyt, biroq kıla albayt. Anda ne kılsın? Fal yuslih beynen nas, adamdardın ortasındağı mamileni oңдоsun. Mına oşonun soğunu alat. Aladın ortasında hiç kaçan düşmandık, hiç kaçan cek görünü kaltırbasın urmatı tuğan.
Ya Allah, inşallah bardığımız kılavuz, Albatta, yıldan başı ölbögen can adam üçün hurmatı tuğan, uşunda mamilenizni tüzdöp, inşallah bul yılı eçkin menen mamileni üzböstön, uşul yıldan başıdan tüzdö olayın deseniz, Allah subhanahu taala albatta mümkünçülük verir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah Teala yaqulu yawmal kıyama aydan mutahabbuna fiyya." Kıyamet günü Allah Teala öz aytat. Allah Teala özü jar salat. Men üçün bir-birini yaxşı görgөндөр kayakta deydi. Men üçün bir-birini yaxşı görgөндөр kayakta. Fa va izzati ve celali al yawma uzilluhum bi zilli yawma la zilla illa zilli. Özümdün ululuğuma kasam içip aytam dedi Allah Subhanahu kıyamet gününde. Mına hiç kanday kölögö jok. Gün nayza boyu tiyip durat. Adamlar künösün seviden özünün teri degen terine, tizesinden, belinden, moynundan, kekirtegeden batıp kalgan uçur. Oşonda Allah subhanahu taala jar salat. Ey, men üçün biri-birini yaxşı görgөндөр kana. Menin arşımның kölögüne kelsin, men kölögörüm. Vallahi kasam içip aytat Allah Taala. Özümdün ululuğuma kasam içip aytam, men üçün bir-birini yaxşı görgөндөр kelip uşu jerge tursun deydi. Eğer oşonday kölögünü kalasanız, Allah üçün bir-birinizi yaxşı görüңüz. Allah üçün günahlarınızı keçiriniz. Urmatlı menin bir tuğanım. Sizde bardık adam yaxşı görüşü şart emes. Siz bardık adamga jağışыңız dağı şart emes. Sizge bardık adam razı boluş dağı şart emes. Biroq siz bardık adamды yaxşı görüşlüğünüz şart da. Siz özünüz yaxşı görün. Siz özün bardığını jaktırыңız, bardığını. Özünüz jaktırыңız. Siz özünüz bardığından razı olunuz da. Mına oşol şart hurmatlı tuğan. Çünkü Sebebi Abu Hurayra radhiyallahu anh aytkan, bu ümmetke en ziyan keltirgen, ümmetin jalpı ümmetke ziyan kelip korkulgan, bu akçanı süyü boldu deydi da. Dinar menen dirhamdı süyü boldu deydi. Azı biri-birimizge mabilen üzdürüp atkan, uşul dirham, dinar boldu da, akça, dollar, son boldu da. Mına oşul hurmatlı tuğan, en ziyan bergen mına oşul. Oşontan elimizde söz var go. Men sana akça öden bardığa jakkan deydi go. Sen akça emesin, bardığa jaga turgan. Biroq sen musulmansın, bardığını jaktıra turgan. Sen musulmansın. Bardığından razı bola turgan, sen musulmansın. Oşonduktan hurmatlı turgan, Allah subhanahu taala kıyamet günü özü jar salganda barıp men turup kalayın deseniz oşo jerge barın. Ali ibn Hüseyin radhiyallahu taala anhuma. Ali radhiyallahu anh bazlası Hüseyin, Hasan Hüseyin, oşo aytat: İza cema'Allahul evvelin ve ahirin nada munadin. Kıyamet gününde Allah Teala en birinci adam atağızdan başlap en akırgı kim ölgün bolsa oşulun bardığını toptoğundan keyin bir jar saluvçu, jariya kıluvçu jariya kılar. Ayna ahlul fazl, artıkçılık eğileri, fazilet eğileri kayakta dep jar salganda fayaqumu unuqun minan nas. Adamlardan boyları uzun uzun, moyunları uzun uzun adamlar turat, yuridunal cennet. Turuval öyle beyişti qaray jönöy kılaydı. Turu öyle beyişti qaray. Şul jaryanı uqqandıyla turuval öyle beyişti qaray jönöy. Alarga perişteleri joluğup turup, ayna turidun. Kayaka olasыңар, perişteler jol tosat. Kayaka, otur jayına. Jol tosqonda fayakulun, bu adamlar ne deydi? Nuridul cennet. Biz beyişti qalayız deydi. Fatakul malaika. Perişteler aytat: "Aqablal hisab." Ne surak bermeyle kirip ketem de oylaysın. Surak baştalle kaldı. Surak bermeyle beyişke qalay jönöy kaldın. Degen üçün de Allah adamlar et, "Nam qablal hisab." Ova. Bir surak bermey turuvle, berişten aldın hele. Ozun tol turup, baş kötörüp perişteleri kaytatıken dey. Ya Allah. Feyakulun men antum. Perişteler tanqalat. Sizler kimsinger? Dese ne deydi? Feyakulun nahnu ahlul fazl. Biz artıkçılık eğileri, biz fazilet eğileri. Perişteleri tanqalat. Ol ne degen? Ne dünyada kanday artıkçılığın var hele? Dese Allah adamlar evet. İnna kunna iza cuhile aleyna halumna. Kaçanda bizge bir adam nağdandık kılsa, cahildik kılsa, tentektik kılsa, biz anan kötörüp koyganbız. Bir an öldürüp koyun diyeyim. Nakilasa diyor, jönle koy anan deyipçi. Koy, jönle ketip kalsın ketip, diyor da bızıldap durat ha. Çının dele hurmatı tuğan. Kuçu jetpeyt, burak tiline tıybayla bızıldap atat, oşan on çıkbayla. Madem, yaş bala kende. Madem, dengeli şunçalık kende. Madem çoğun kişi şunu olsa uyal bağana uyal deydi. Men uyalayın, un çıkpay koyayın deyip, un çıkpay koyganbız, biz oşal adamlar.
Ve iza usi'a ilayna afawna. Kaçan bizge jamandık günah kılsa biz onu keçirip koyganbız. Bu sözde ata-babamız jеңil bir sözmen aytıp koygan. Burada hadislerde uqsa gerek, biroq bunu ayta albagandan ata-babamız ne deydi? Oor balam, oor bol. Oor bol balam, oor bol dep koyup boldu. Ana şu men aytkan hadislerдің жалпы жиындысы мына ушул да. Оор эле болсоң болду, жеңил болбо. Чеп өткөн эркек окшоп эле секире бербе. Ары бери эле тыртаңдай бербе, урмат туган. Аллах хасанда ар бир жаныбарды жараткан, бизден үлгү алсын деп жараткан да. Bir maksatты көздеді, урмат туган. Дүйнөдө максатыны көздөбөй секирген бир эле бүргө экен да. О каяка түшөт кызыктырбай эткенде төлкө секириш керек экен койчу. О секиргенде ысыкка түшүп калабы, суукка түшүп калабы, отко түшүп, ого кызыктырбай экен да. Кайра секирип колго түшүп калабы, ого кызыктырбай экен да. Төлкө секирет экен да. Ошон үчүн тез өлөт экен да. Анан бизде жакшы сөз бар, бүргөнүн чакканыга караганда чапканы жаман депчи. Чургайлы берет экен да, бир жерде жатпайт экен болчу. Эч бир максат жок да, ояка чабып өтөт. Эм уктайын десең, бияка чабып өтөт, же чакпайт да. Ошондой максатсыз болбо, урматтуу тууган. Бир максат менен иш кыл дейт. Ошондо периштелер не дейт? Удхулул жанна фа ни'ма ажрул амилин. Кире бергиле бейишке. Силердин амалыңар кандай жакшы амал. Биз дагы ошону кылбап турбуз деп периштелер таң калат дейт. Периштелер таң калат дейт. Албетте Аллах Субхана таала мен жер бетине адам баласын жаратам дегенде периштелер айткан, күнөө кыла турганда неге жаратасыз депчи. Аллах таала айткан, силер билбеген нерсени мен билем деген да. Мына ошон үчүн таң кала турматы туган. Сума юнаду мунадин айна ахлус сабр. Андан кийин дагы жарыс алуучу жарысылат. Сабырдуу ээлери каякта? Тургула дейт. Анда дагы бир топ мойну узун адамдар турат, туруу эле бейишти карай жөнөйт, периштелер жол тосот. Каяка барасыңар? Бейишке барат. Сурактан алдың эле, ооба сураксыз эле. Сураксыз эле кирип бара турган силер кимсиңер? Нахну ахлус сабр. Биз сабыр кылуучу элдербиз. Сабырдуу адамдарбыз. Фатакул ва ма кана сабрукум. Периштелер турат, силер кантип сабыр кылдыңар? Ал айтат, саббарна анфусана ала таатилlah. Биз Аллага моюн сунууда сабырдуулук кылдык да. Саатты кайта карай бербең, ол өтө берет. Сабыр кылып отуруп туруңар, урматтуу. Макулбу? Бул жума окушта дагы сабыр керек да. Макулбу? Шашып эле. Şu жума окуганда да, дегеле намаз окуганда дагы сабыр керек. Имам аркасыга турганда дагы сабыр керек. Жаман узун окуйткан мунун деп эле тура бербейчи. Кыскараак окубайбы деп аркада эле туруп сүйлөнө бербе. Ушуга сабыр кылсаң, урматтуу, ибадат кылууда дагы сабыр керек. Ва сабарнаха ан маасияллах. Ошондой эле биз Аллага тоң моюндук кылууда дагы сабыр кылдык да. Бир күнөөгө келгенде кылбай туруп алдың да. Буга дагы сабыр керек, урматтуу. Башың ооруп кетти, сигарет өтүп атат жаныңда, пачка-пачкачы. Алып эле чегип алсаң болот. Сабыр кыл. Түшүнүктүбү? Сен таптаза болуп төрөлгөнсүң. Ошогон бир да нажасатка кол тигизбей төрөлгөнсүң да. Насыл ташагың эле келип атат ошондойчу. Şu оздагын алып салгың келип атат да. Сабыр кыл, урматтуу тууган. Чакышын чайнашың оозуңдагын бере берчи деген келип кетти. Сабыр кыл. Анан урматтуу тууган, бейишке сураксыз кирип кетесиң. Мына ушундай адамдарбыз деп периштелер айтат. Анда эмне кылгыла? Бейишке кире бергиле, силер кандай гана жакшы адамсыңар. Ошол эле учурда дагы жарыс алуучу жарыс алат. Айна жиранулла фи дарихи. Бул дүйнөдө Алланын кошуналары кана дейт. Жер бетиндеги Аллахтын кошуналары кана. Я Аллах, Аллага кошуна болуштук. Алымга кошуна болуштук канчада бир имам болуп, мен жанында жашайт деп каласың ба мактанып? Биз кошунабыз да деп. Бир күн, бир аптада бир көрөсүңбү, көрбөсүң, Кудай билет. Бирок кошуна экениңге мактанасың да. Мен кошунам болот, бизди менен чоң ойгон депчи. О убагыда кошуна болгон көчүп кеткен, Бишкекте жашайт. Бирок дагы эле мактанасың да. Биздин кошуна болчу да ошол деп. Эми Аллага кошуна болуучулар кана. Анда дагы бир коом турат, машалла, бейишти карай жөнөйт, периштелер тосот каяка. Биз бейишке сураксыз эле, ооба биз сураксыз эле. Силер кимсиңер өзү? Десе биз жер бетиндеги Аллахтын кошуналарыбыз. Периштелер сурайт, кантип силер жер бетинде Аллага кошуна болуп калдыңар? Десе алар айт, кунна натахаббу филла. Биз бири-бирибизди Алла үчүн жакшы көрөт элек. Ва кунна натазавару филла. Бири-бирибизди Алла үчүн зиярат кылат элек. Ошондон кабар алып келейинчи.
Nege qarızың barбы? Жоқ. Бересіз? Жоқ. Неге көрінбей қалды? Алла үшін хабар алып келейін. Ишин тыгын чыгып атат го, барбайсыңбы буякта? Жок. Биринчи ошону кабар алып келейин, анан жумушту кылайын. Я күйсө күйүп кеттин, өрттөнүп кетсин деп барып эмне кылат элек? Бири-бирибизди зыярат кылат элек. Мына ушун үчүн биз Аллахтын кошуналары болгонбуз дейт. Периштелер буларга айтат: "Удхулул жанна фани'ма ажрул амилин." Кире бергиле, сураксыз бейишке кире тургандар дал мына ушулар урматтаган. Ошондуктан Ya Allah, eğer suraksız bir işe kirem deseniz, degele Allah subhanahu men surağımdı jengil kılsın deseniz, anda ne kılaylı? İnşallah yıl başı olup kaldı. Arı biraz mamilevizde oңdoylu, biri-biribizde keçireyli, bardığız. Ya Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Ümmü Kulsum binti Ukba, Ukba'nın kızı Ümmü Kulsum razıyallahu anha Peygamber'den rivayet kılıp aytat: "Laysa bil kazibi men aslaha beynen nas." Öte jaga turgan masala ekan, he? Ne deyt? Adamdardın mamilesini tüzdöp jalgan söylegen adam bu jalgançı bolboyt deyt. Eki adam muruşup ketти, jalgan da söylep turup biriktirip koysanız bola berет. Sizde jalgançı debeyt. Jalgan söylеш кандай билесиз да экөөгө. Чүнтү кыскасы кандай талантыңыз бар, ошону колдонуң да. Кантип лапшаны илес, кыскасы илиң дагы экөөнү бириктирип, мамилени түзүп коюң болду. Бирок түзгөндө ушундай түзүң, кийин сизди билип калганда бүлөккө кай ажырашып кетпей турган болсун да. Жөн ана шундай кылып түзүңүз урматтуу тууган. Албетте иш жүзүндө өткөндө бардык бирөөсү урушуп кеткен, бардык айттык. Же ошол Миналат экөөтөн танып билесиң да ал нерсеничи. Өткөндө сүйлөштүгүдө раса сизди капа кылдым, ошон дагы эле жүрөгүм ооруп жүрөт, барып кечирим сурай албай атам деп атат. Келип кечирим сураса кечире бересизби? Десең, ол дагы ойлонот, мындай кылып экен. Ой. Босом жалган эле айтып атасың. Эмне болсо да адам экен да, инсан ойлонуп туруп анан Диститүн өзү ошондой кылды да өзү депчи. Баса ошого өкүнүп атат экен, кечирим сурап, кантип басам деп уялып атат. Атайын бизди жөнөттү, келсе кечирим сурайсыз, же өзүңүз биринчи барып кечирим сурап, соон алсыз. Жок, мен мына коюп келсе барбайм. Майли барбаса алып келсе аласыз, кечире аласызбы? Деп анан хадисте десең, макул келсинчи, көрөбүз да. Эгер мойну калса анан депчи. Ага барып дагы ушинтип айтсаң, мына эптеп мына ушинтип туруп, барып жараштырып койсоң болот экен да, урматтуу тууган. Анан сен жалган эле сүйлөп атасың болсоң, бүлөккө бири дагы айткан эмес. Ойго дагы келген эмес да. Түшүндүңбү? Ал келбесе мен дагы барбайм деген адамдар. Бирок ошентсе дагы жалган сүйлөп туруп, урматтуу тууган, бириктирип койсоң, мына ошол жалган сүйлөөчү болуп эсептелбейт. Ошол эле учурда эр катын ажырап кетиши коркунучу бар болсо, аялыңды алдап койсо, же күйөөүнү алдап койсо, бул дагы жалган сүйлөдү болуп эсептелбейт. Азыр чын айтып берсе, чында эле көзү мындай чыгып кетейин деп эле тамырлары шишип кеткен да. Чындыкты айтса эле шат 1000 талак кой бере турган адам бар. Ошондо да, жок, вообще көргөн жокмун. Деп жалган сүйлөп кое турган болсо, бул жалганчы болуп эсептелбейт, урматтуу тууган. Себеби мурда айтканбыз, 3 нерсе акылды азайтат. Биринчиси ачуулук. Ачуу келгенде адамдын акылы азаят. Ошондо тик тура белең, отуруп ал. Отура белең, жатып ал. Жатып алсаң да бул тыбырчылап өлүп атасыңбы, барып таарат ал. Бул өчүрсүн, урматтуу тууган. Акыл келгенде эмне кылат? Ачуу келгенде акыл азайып кетет да, жанында турганга келди. Секин, уксап кое берсин. Анан бул акыл кетип калды, псих болуп калды болчу. Ошондуктан бул ортодо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтып койгон, урматтуу тууган, мында кетип калат. Эми бардыгыбыз кантсе дагы мамилени түздөйлү, мамилени оңдойлу. Урматтуу тууган, акыркы сөзүмдү мына ошол Африкада болгон окуя экен. Уктуңуздар, укпадыңыздар? Уккандарга болсо кайрадан дагы эскертүү, укпагандарга урматтуу тууган музакара болуп калсын. Я Аллах, Африкага бир жаш имам барыптыр, имам болуп элине. Жаштыгына карабастан өтө илимдүү, өтө чечен, өтө сөзмөр. Машаллах, ар бир сураганы чучукка чейин жеткирип айтып бергенден ошол эл, айдын эл бүт бардыгы жакшы көрүп калыптыр. Илимдүү экен, машалла, бизге ушундай керек эле, ушундайга эми жеттик. Биздин дуабызды Аллах Таалага кабыл кылды. Аллах Таала бизге сонун иман берди. Балдарын окутуп, кыздарын окутуп, сабак алдырып, ошондо бардыгы жакшы көрүп, ыраазы болуп, машалла, Рамазан айы келген учурда айыл эле топтоп айтып, 30 күн мына шу имамды
конок кылабыз, оз ачырабыз. Бир ушуну оз ачырбасак өлгөн экенбиз. Кандай десиңер? Бардыгы ыраазы, макул, машалла. Мен жок, очерет мындай кылып бөлөбүз деп кагаз таштап, очерет кылып, очерет тийбегенден кийин экөөң биригип депчи. Ушунчалык сүйкүмдүү, ушундай жагымдуу болуп бардыгы оз ачырат. Күндөрү бир күндө ошол айылдагы жаш үй бүлөнүгө дагы очерет келип, кезек келип, урматтаган ал дагы оз ачарга чакырыптыр. Барып оздун ал жердеги оозун ачып, оз ачыргандардын соону, бейиштин, район бейишине киришини сүйүнүп айтып берип, аларга дагы түшүндүрүп, аларды дагы кубандырып болгуча куфтан тарабы намаз болуп калыптыр. Эми тарабга барып келели деп үйдүн кожоюну менен намазга кетти. Экөө чыгып кеткенден кийин аялы терезеде койгон акчасы бар экен, караса жок да. Чыгып кеткенден кийин караса жок. Буга чейин эч ким алган эмес. Койгону койгон бойдон турган. Эр катындык экөө бирдей, эч ким тийген эмес. Бирок бүгүн жок. Эмне үчүн? Макул, эмне болсо да кожоюн алган болуш керек. Кече күтүп турайын. Тара бүтүшүн үчүн да күттү. Дүйнөдө чыз. Ой, чөлдөгүн карайт жок, бул чөндөгүн карайт жок. Нарака коюп койдумбу дейт. Биринчи уят болуп калбайын дейт. Ал жакты карайт, бул жакты карайт. Бирок билет, терезеге койгон жок. Күйөөсүн келишин күтөп, күйөөсү келди эле ассаламу алейкум деген, алейкум ассалам, терезедеги акчаны көрдүңүзбү? Намаз бүттүбү, намазыңыз кабыл болсун жок да. Терезе акча жок, неге? Ошол жерге койдум эле жок. Кандайча койдум эле жок. Билбейм, ошол жерге койдум жок. Үйгө ким келди? Имамдан башка бүгүн эч ким келген жок. Имамдан башка бүгүн эч ким келген. Точно, өлдү да. Имам алып кетти онда. Жок, ол албаса керек эле. Жок болсо ошол алган болот да. Башка ким алган болот? Канчада мананчы бардыгын көтөрүп кетиппи? Жок, бардыгы жок да. Имам болуп туруп ушундай кылат. Өзү адамдарга да ишенип болбой калды өзүчү. Айтканымда алган болду. Шунча зары болсо сураса беретин элем де. Макул алса жарымын алса майлы го. Барды, азыр барам, коюң, ал алды албады каяктан билебиз. Андан башка эч ким алган жок, алган жок. Анда ошол эле алат да. Жок, кичине күтүп турайлы, балким алган болсо кайтып алып келип калар. Зарыл болуп калса керек. Эмне болсо да бизден жардам болсун. Макул. Керек болсо мен адамдардан жийип беретиним го. Ачык эле айтпайбы, шунча нерсени айтат, шуну айта албай калды. Шуну кантип көтөрүп кетет? Ойлонот, акылат, бу кылат, түнү менен уктай албай чыгат, барайын дейт, аялы көнбөйт, уят болуп калышы мүмкүн. Кое тур, келип калар деп жүрүп жылайланып кетти да. Келбеди да имам. Бирок имамга болгон ниет, имамга болгон ой, максат өлүп калды да. Эми имамдын кемчилигин көрүп калды, канча аят, канча хадис айтса дагы өтпөйт да, карап турат, дыздашып берет. Өзүңдү билип албайсың. Өзүң өткөндө терезенин акчаны айтайын дейт, чыкпайт да. Бирок сүйлөгөн сайын ичиден жооп берип тура берет. Буларга ишенич деле жок. Айтып кое берет булар, өзү кылбайт. Өзүңдү биринчи оңдоп алчы. Сен айткан сөзүң менен кылган амалың дал келбейт ба? Ичиден ыздашып берет да. Ошентип жүрүп жылып өтүп кетти да. Жыл өтүп кийинки Рамазан айы келди, кайрадан эле баягы кезек башталды. Эл баары коом жакшы көрөт. Анан баардыгы очерет кылды. Анан буга дагы кийинки жыл очерет келгенде, кезек келгенде чакырабыз. Жок, чакырбайбыз. Биздин акчаны кантип ошо ууруну чакырасың да? Элестет. Ууру да ол жеткен ууру да. Бир жыл болуп бербей койдук, Жок дегенде кечирип кой десе да майда кечирип берет элек. Эмне болсо дагы эл катары чакыралы, бизге дуасын алсак болду, тамагыбызды берсек болду, келсе болду. Айла жок эмес. Анан элге айтып берсең кандай болот? Балким бизди жаман көрүп калат. Эмне болсо дагы чакырып эле. Макул, имамды чакырды. Байкуш имам эч нерседен ой жок да. Баягы эле таптаза жүрөк, таптаза ой, келип алып туруп машалла дуасыны берип оз ачканга чейин. Ушул үй бүлөгө бул дүйнөдө ахиретте бактылуулук тилеп, ортосунда сүйүү, иман, махаббат тилейт, бирок бирөөсү дагы өтпөйт да мунун дуасычы. Амин дагы дегиси келбейт да, карырап турат. Алла, инсан ою ушундай экен да. Анан дуа кылып, чай ичип атып, анан баяндарды айтып, анан хадистерди айтса дагы деле турат. Акыры ачуу келди, анан үйдүн кожоюну айтып берди. Билесизби, былтыр дагы чакырганбыз, ушул жерде отургансыз, эсиңиздеби? Ушул. Терезеге акча койгон, шону көтөрүп кетип калыпсыз деди. Мунун кандай имам ушунчалык ыза болду, ачууланды, өзүнө токтотпастан ыйлап берди да. Ыйлаган сайын үйдүн кожоюну ачуусу келет да. Кылгылыкты кылып алып тур, ана ыйлаганды кара, бети жок. Барды, ошону мурда эле айтса болбойбу? Ушундай ыйлап туруп, канча дагы өзүн токтоп туруп айтты, ооба деди. Кечиресиз. Былтыр келгенмин, ушул жерде отурганмын. Акчаңды алып кетипсиз, жок алган. Туура кармагам акчаңызды, бирок алып кеткен жокмун. Мен келгенде шамал болуп, терезеңиз ачык экен. Акча чачылып кетти эле. Мен бардыгын топтоп турган, үстүдө Куран турбайбы, терезенин үстүдөгү. Ошонун ичиге салып койгонмун деди.
Менің ыйлағаным, 1 жылдан бері bir Құранды ашып көрген жоқсыз бұл. 1 жыл болып тұр, Құранды bir ашып оқып қойған жоқсың бұл. Мақұл, сен еркегің, аялың, бірін дағы оқыған жоқсың бұл. Менің ыйлағаным, 1 жылдан бері Құран оқуған үйбілөде мен оғыз ашып отам ба. 1 жылдан бері Құран оқуған үйбілөде мен тамақтан отам ба. Мен ұшыға илеп отам деді. Әлбетте бұл өте чоң сабақ екен, үлгі екен. Бұл турасында Ата Мұрат Али айтқан, өзіңе бекем бол, қошынаңды ұры тұтпа деген үрмәті туған. Эми қансайдағы былтырғы 2000 жыл өтіп кетті, 2020 жыл өтіп кетті. Bir Құран ашып оқыдыңыз бу? Bir Құран хатым қылдыңыз бу? Ошентип 2021 жылдағы өтіп кетпесін үрмәті туған. Мына башында тұрабыз, ушундан ниет қылайлы бардығыз. Мақұл бу? Құран ашып оқуймын, Құран хатым қылам. Өзім оқуасам, балдарымды оқытам. Құран ашып оқи албасам, жоқ дегенде Құранды башыдан аяғы барақтап шығайыншы деп ниет қылыңшы. Барақтап шығарасыз да турабы? Күнде bir беттен жоқ дегенде, шул менің Раббымның сөзі, шул Алланың сөзі, ақиқат ушул деп bir эле ашып қойыңшы, урматтуу туган. Күнде bir бетін қарап оқи албасаңыз да қатары менен тизип, түшіп, екінші бағынан қарап, түшіріп, ушундай махаббатыңызды ошоға арнаңчы. 1 жылыңыз дағы текке кетіп қалбасын, урматтуу туган. Ова, былтырғы жылы өте оор жыл болды. Қанша алымдарыбыздан, қанша жақсы адамдарыбыздан айрылдық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ақыры қияматқа жақын Аллах субхана тағала Құранды илимди көтеру менен илимди алып кетпейді, балким алымдардың жанын алу менен илимди алып кетет деген урматтуу туган. Мен деген алымдарыбыздан айрылып қалдық. Дүйнө жүзү суктанган устаздарыбыздан айрылдық. Я Аллах, эми кичине чөчөкөрөздөрүбүз қалды. Ошолорду да болсо да урматтап сыйлап, өз-өзүнө кылайлы, Куранды ачып окуйлу, быйылгы жылыбыздагы текке кетип калбасын, бардыгы чын жүрөктөн жакшы ниет кылайлы. Даярбыз иншалла. Эми урматтууган эртең калсак шайлоо келатат, урматтууган. Аллахтан дуа кылып туруп бардыгы сурайлы, бири-бири шайлайсыңбы, истихара окуп туруп анан шайла. Алла Таала кимисиге жакшылыкты көрсөткөн болсо ошону шайлаган, урматтууган. Бири-бириге айтканга сенин укугуң жок. Мана ал жакшы дегенге, туура сен үчүн жакшы, башка үчүн жаман болушу мүмкүн. Туура сен ошону шайласаң, сенин дүйнөң, сенин жашооң оң болушу мүмкүн. Экинчи бар адамдын жашоосу сен айта албайсың, урматтуу туган. Ага сен жоопкерчиликтүүсүң. Ошондуктан бардыгыбыз ынтымакта, махабатта, тынчтыкта, биримдикте мамилени ушулар үчүн үзүп койбойлу, урматтуу туган. Өткөндө деп аттың эле Аллах субхана тағала бүт бардыгын жүрөгүн оодарып койду, урматтуу туган. Бетиң кызарып туруп калдың го. Арам екендігін білесің. Ошондуктан, урматтуу тугандар, бизге тынчтык керек, бизге ынтымак керек, бизге биримдик керек. Кудайга шүгүр. Мына тынчтык экен, келип олтурабыз. Кичине астын үстүн болуп кетти, 6 ай бири-бирибизди көрбөй калдык. 6 ай мешке келе албай калдык. Ал эмес тарабы намазын окуй албай калдык. Құран хатымды угуп чыгычу элек уга албай дагы калдык, урматтуу туган. Ошондуктан келиңиздер, эми баарыбызга тынчтык керек. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин, бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Я Аллахым, үстүбүзгө эң жакшы адамыбызды президент кылып шайлап бергин. Я Аллахым, биздин күнөөбүздүн, биздин кемчиликтин себебинен эң жаманын шайлабагын. Ya Allah'ım, bizden üstümüzge bu dünya ahiretteki karızımızdan kurtultura turgan prezident şaylap bergin. Ya Allah'ım, büt bardığın jürögü senin kolunda. Ya Allah'ım, bardık nesige senin kudretin jetet. Ya Allah'ım, sen bilüçsün, biz bilbeybiz. Sen güçlüsün, biz alsızbız. Biz künökörbüz, sen keçirüçsün ya Allah'ım. Bir kez de biz yok elek özün jarattın. Bir kez de biz kiçinelek özün çoğ ettin. Biz ögünkünü nadanbız, kimdi şaylaganda Allah'ım bilbeybiz. Özün jürökte özüge şaylap durup, en jakşыбызды padişah kılıp bergin. Ya Allah'ım, surasan beremin degen obadan var. Özün bergin, suraştı bilbey jatkan bolsak Allah özün terbiye kılgın. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahiretin ve qina azabennar bi rahmetike. Assalamu alaikum.